antara sepena ate lakena orang sepekere bekto teromalopa sajen are sajen yang sarah beda sama dia bekto abe ngalamun rasa ate tero apolo niat ate tapi tak kira teka tak ngala akeng tero ngampung mun tempuna sakit sebut Allah keng mun tempuna boros lagi na tetang saya kemau ri kabu maju tungkeng dia contoh ngagopak lanjak saya tak oleh je ngampung bini na orang mun ngampung lagi na orang lo apa-apa bu tangki kak saya tak oleh ngampung bini na orang ki mun ngampung lagi na orang oleh apa tak oleh ayo pulang ngampung kok lagi na orang ki bu ti nama ganti jatem dua apa cangkok jatem mah ya kerja waktu nomor 2 ekor nomor 35 aku ganggu abadan bu ayo romak Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad tapi yang lambat ni kamu ibadah istiqomah benih cuma ketika bunga benih cuma ketika susah pakai bunga apa kun ibadah kuleban sambian mun susah ibadah mun parloh ibadah keng mun bunga hilang Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad tapi mungkin itunya ganjaran tak beratu seberatu bila ya ke sampun masuk ke lumko maka aku lebih sampean ibadah ni kesengkah arapah polan ibadah ni ke ibri ganjaran sementara itunya ganjaran tak beratu solat berjemaah ni ke lebih sampean solat berjemaah mun sampai abajeng sepu berjemaah katina apa cek pun pun Gusti Kanjeng Nabi lau araftumu cak saking oning sampean kapireng macaja kencerna abajang sepu ka masjid berjamaah la atau walau habwa tentu naring macaja bekal entar meskipun tak andi soko arangka agar sot cak saking tahu kencerna orang bajang sepu berjamaah berhubung tak tahu ben kenceran ni kata para tumun itunya pakun sengkak mun tak bertanya coba macam jenis ke obah leku beri pengumuman bi kelebuna pengumuman pas saya rasa apa jeng sepuh berjemaah ke masjid maka mulai na ibri na pese 2 jutaan billahi maki diturjan rombongan bajang danan eki na bangki berhubung ganjaran padahal kuleban sampean ganjaran ni kekel tekel bu apa jeng sehari semalam sekalian setiap situng bajang ikan cer sapolo mun apa jeng lema kaleh oleh kencaran se mun abar jemaah tere cetek tekel betul ekor kaleh mun apa jeng ngangkui siwak tambahin petong polo mun se apa jeng orang mari abini tambahin petong polo boleh aja mun binin situng mun bini nampak harap apa agak bu tak tinggal kelnikel sampai keng berhubung ganjaran tak padang jepun ki buru-buru sampean bajang ya biasa makanya malah banyak bajang lu ais bajang ngin abang ki jaringan aku rincu kok itina ki bajang aduh bajang ais kok pendeng Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim aduh dak bah poton tang cuko iya kana budu iya kana stain menteri eba tabi ni menteri temu ihdinas siratal mustaqim aduh bau na poton ya Allah ya kok bajang ais cuko beda ya banyak sponsor di mana Allahumma sholli ala Muhammad mangkana mau nengak kuleban sampean mangken teti bujuk ni kata ada mangken kak mau lama kan berarti bujuk lagi mangken dia macam aja berdoreng saya teti bujuk ada yang mau teti jerengkong makai turjan ada ki tak geng bulan lampu mangken terang kak coba ingat zaman kuna lampu tak ada kita ipandi teti entokan pampang Arab paling makin kami ada teti fuju cak dengan deng makin keterpenter orang makin kalem alim orang lambak nikah banyak yang bodoh kan teti fuju 2 alasan kak pertama
orang kona nih kamu ibadah dari ateh kula ben sampean ibadah dari badan abajeng keng pikirna tenlo abajeng budak masjid keng cecerna cekak elajengan takut turun di angin apa nak boleh masjid tu bahaya ada berde lampu tutup keteprok cek makin sampai abajeng bocah dapatkan sob dan barisan mohon HP dimatikan duhur jam 11.30 pamare abajeng ibung kona lah kena teti imam salah tak aku cana kau sendiri ya budi bah beda bacana sok clean membersihkan dan memutihkan sekaligus tangan tidak kasar tegak kalau pai saya macam apa teha wah anak saya nikah wafu tua boleh ingat kakak ale kecek didik ni ya betul ya iya kom ya nak ya para pada benengko jelek gelak gula sini kene karo bungkan bu ngeng mun buana apa cek macam tengku bi sampean pak apa aja mun bungkan kene buana semangka kondur labu terong temon otok kan kene keng lanceng bu otok ini mana bungkan kene nggak dia jangan tak pada saja mah cak Joko cuma korang bungkan ada Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad ketika orang lambak bujuk ada temun ibadah di keongguan ibadah ongku kak benih cuma dari lesan tapi kak ateh cak heran orang lambak nikah mun osmaus kelero keng maki kelero detipu mun mangken deng macam istighfar bungkon stopirullah pulpen malaikat pegangan to sandak gelu iki bagi coba mun bagian reng lambak bambare Allah kan engki cek karo para Allah napa para Allah ni ka asluhu astaghfirullah berhubung reng lambak ni kamun Allah astaghfirullah para Allah ada apa kakek baru menlah tu ada wadina cong tak wadina dari mana lo bisa nak menlah tu aja makai tal petaki lo bisa Allah astaghfirullah sepora Allah dati fujuk se astaghfirullah dati jerang apa innallaha la yaqbalu min qalbin ghafillahin Allah tak kira narema mun pabecaan gak dinto tak omber dari atas khusuk gen Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Syekhuna Khalil situmbek to man katamuyan ulama dari Arab dari Mekah kak salah karena ulama dari Mekah nih kak kedua sampai asolat maulid edumangan akhirnya saya kena Khalil sing imamin sedua gak dinto amak mumi budina ketika saya kena Khalil maca Fatihah saya budini ke bah mikir kojang ulama raja kojang wali aning bacaan Fatihah nadar kelentor salah kapi saya kena Khalil ning cak irasani cak dengan reng wali ning cak irasani bi makmumah neng pakun ngimami mari apa jeng maurib semak mom torona dari langker ku tapah beda macan telok ya dengan langker kak pahalon cak dengar macan jai macan cek pun saya kena Khalil kila cak maca aki bola macan buru sambian semacam jai punten jeng kula baca nata paseh tadi saya paseh lebaca pah maca solawat nari ya saya di Arab dia maca solawat Allahumma sholli sholatan kalimantan sholatan njak mun teu takok maki solawat teu pak ke Banjarmasin kae macan saja semua maca ki ayat kursi macan saja nentar saya kena Khalil turun di langker benih maca ayat benih maca solawat cak maturah maca senika nih macan tang pangeran Allah pangeran kakek Allah nyimpang cak ganggu ya ku tak apa nyimpang macan kak apalagi kak haji ya bahila gila muni boleh sampian mun perapatan tapi ruku malam kalau kol 12 malam
depak rontoronan bungkeng pah beda macan ibu sambian ci abeli kak turun di sepeda pah kocak ibi sambian macan tang pangeran Allah pangeran kaki Allah keng ngomong ngalebet didik ya kok insya Allah kare geriki ngetok sama nih pita ban saya kena Khalil pita kula ben sampean mun camacah cuma gen lesan mun ibadah cuma ibadan sementara pikiran tak sambung kalaban bajeng leres abajeng mun abajeng keng saya pikir pese bulan elang saya sabar gelak rok kapan jaga Allahu Akbar oleh telok oleh pangkol jadi paruh kaat bisa saya kelupai bu apa tak sambung pikiran kalaban ibadah ini kisah pertama nomor dua kula ben sampean kak dinto mun ibadah tak istiqomah pujuk lambak ni kak istiqomah dalam keadaan seneng ibadah dalam keadaan susah ibadah jemper ibadah kuna ban sambian mun tempo naruwat apa jeng malam mun tempo na jemper tak tedung internetan begitu bangki cak kuna ban sambian mun tempo na sakit semalam Allah seeko panggil sakit gigi semalam tabu sekali halo begitu bangki jadi pangeran cuma kebetulan buton mun tempo na sakit sama lem asro Allah tak ambu sekali coba tempo na beres alagu antara sepena ate lakena orang sepekere bekto teromalopa sajen are sajen yang sarah beda sama dia bekto abe ngalamun rasa ate tero apolo niat ate tapi tak kira teka tak ngala akeng tero ngampung mun tempo na sakit saya sebut Allah keng mun tempo na boros lagi na tetang saya kemau rin kabu maju tungkeng dia contoh ngago pak lenja saya tak oleh aja ngampung bini na orang mun ngampung lagi na orang lo apa bu beh tangki kak saya tak oleh ngampung bini na orang ki mun ngampung lagi na orang oleh apa tak oleh ayo pulang ngampung kok lagi na orang dia bu ti nama ganti jatem dua apa cangkok jatem mah ya kerja waktu umur 2 ekor umur 35 mah ku ganggu abadan bu ayo romak Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad tapi yang lambat ni kamun ibadah istiqomah benih cuma ketika bunga benih cuma ketika susah pakai bunga pakun ibadah kuna ban sambian mun susah ibadah mun parloh ibadah keng mun bunga hilang oleh 2 tahun kabongkor beda corona kan ketika beda corona banyak ring mati macam aja ketika banyak ring mati ring macam aja benih karo ke masjid kak kaimbong auncoran semacam burdah sampai kaimbong macam burda uncur sarita min haramin lailan ila haramin can malaikat kasep teh kok kapan lah abadian ni baca kapi mungkin corona lah beres semate lailang PMK tada napa boleh karo burda nah maki uncur billahi elang ini mah beda macam burda setia kan seni keguluban sampean mun parloh pangeran inyeng kapan lah mare etina aki pangeran nah mangkana tak manti saya kena Khalil punten ibadah gak dintoh tak benih kalaban keberadaan butoh tak benih dalam keberadaan parloh tak bu ambu sang ngaris yang ngalem mangkana cai pun Gusti Kanjeng Nabi ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi siddah asampung ke Allah sampean dalam keberadaan seneng dalam keberadaan bunga ibadah ya'rifka fi siddah ketika sampean parloh tak usah minta di Allah langsung pare jelas saya kena Khalil teman habis Pak Bupati Bupati Benggalan teman habis dek saya kena Khalil kenapa parlo nah Pak Bupati andi acara teman tok telu hari telu malam bektona nampere dek remes setro tak ojo dek lah nampere akhirnya Pak Bupati habis ke saya kena Khalil matur kiai dan kula andi acara mantan kiai saya tunda anika mantan kiai dan kula beda ibini tak mungkin ditunda kula acara telu hari telu malam karena ini acaranya sama ture bakal yundang gapi nyuun barokah mantir tak ojo nah di saya kena Khalil dengan lagi kertas hadirin itu les bisa saya kena Khalil itu les nika sabak yatas ataang yatas gentengah insyaallah tak kira ujen
sabak kertas ni kaya tasaat tak kalaban idina Allah telu hari telu malam napa-napa le ojen ondum le kebenggalan punten kak panas benih cuma telu hari telu malam sampai 20 hari acara na bupati lamare penggalan Pakun Nimur cang Pak Bupati nami talam pasri kan naik cek minta yang telu hari pada 20 hari cang Pak Bupati jaringan penggalan sampang ojen mekasen banjir sumenep nampur penggalan Nimur ketibi cang Pak Bupati polaking markena kertas 2 bulan tak ikala Pakun Nimur ku tak apa ikala kertas itu segenteng bu saya cek ben betok kertas ni kaya ikala kalau ben idina Allah kertas kawan ikala ondum petengah celemutan bengkalan pak terus jeng aja bengkalan cang Pak Bupati berarti gara-gara kertas ongkuri saya ojen tak turun Pak Bupati bah penasaran kak ayat apa saya tulis mi cek mantin ku tak apa aku kan ku eki bekelum kamar apa buka cimat tadi terus tahu tulisan apa bu tulisan aku tak karo sedek bu Palaang Bupati Raja cak gila ongkuan deh bu aji ya tak bar sampean mun tak bar jaja ku lekuk mun beda solu community aja habis karakaror peonggun na saya kena khaulil abri cimat ke Pak Bupati bacaan nah cak gila ongkuan deh bu nikah kak saya tulis ojen 20 hari tak turun padahal tulis nakaro ngaki furu dia apa hubungnya tulisan jebon ojen bu mau di acara aku lekuk otiaki kak sampai mau di acara mantan rek nambah rek otiaki tulis nikah pak sabuk ya tasatan mau tak ikirim benlak palak tahun lagi mau tak cagila mau tak tebak gedin tibi dah iya dia becaklah karena nikah saya tulis napa apa hubungan tulisan di Bonojen ada hubungan nak lakar kanjeng Nabi saat bu ta'arraf ilallahi firraqa ya'rifka fi syiddah orang ni kemun ibadah Allah tak buambu ketika parlo tak usah minta kan akretek bi Allah iparingin cimat tulisan cuma sebagai wasilah kan akretek minta tak ojen saya kena khulil sempatan bi Allah wong kuluban sampean obo macam-macam kak kula tu mantar ke situng pengajian rese kak pah bodo ngocak tuan rumah nah ngereng dat baca akin apa dianding mek pola terang baca alhamdulillah aku tak kirim bendap kelap peguleng salare sing tambu ojen terus kelap pebereng napor ya Allah makin nyaman pada kholil keng manti na lain gak iki mantar kuluban sampean meskipun tak manti itunya lah mana bahas pujuk tak berarti pujuk makin keng mantar pada barokah amin mantar pada selamat amin keng insyaallah mun setelah iya kholil pada ben makin nikah pasti selamat saya rasa ajabu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi ajabu ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidhunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya tang umat je umat saya kani seren mun mate tang umat pak ngibatu sanung gunung tu sana tapi keng mun bi seodi iya hole pada ben mangken maka tu sagak dintu bi Allah isapora saya mate make ngibatu sabanyak bi Allah pakemet bi Allah tu sana patada make mate ngibatu sah tapi wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum tu sana bi Allah isapora sepenting iya holen amin go teh lo guongguan utu pak gareng apa dinaknya kakek je boleh bu muntar ke pengajian sampean make tak nyampi tak kuli dah ya rek mak le temu jagi ode bos sangat dinaknya tadi kalau ben haul mangken seseteh ibu sudah binti Marzuki gak dintok etremak seteja amal tambah seteja gencerna ben isapura tusan amin Allahumma batan kula kalaban acara haul mangkin sesuai cebuna Gusti Kanjeng Nabi siap nyakseen almarhum gak dintok termasuk orang selamat beneri almarhum munari pak gendeng dia semoga seteja hadir budian ketika seteh mantar bina foto pada yaholna amin amin mantar pada selamat amin keng mun sambian tro itu aki nabi nak foto mungkin sambil ajari nak foto na buka ajari kak seten pun tanda sambian potrana ki banyalas saya mun malam Jumat tro ka kuburan bu cek mungkin nyalas saya tak usom kak nggih tahu usom mungkin jadi mau jauh usom gitu enggak sing lo tahu macam jorong kok kula ni kalibat benar kan tu
jaring sepo kula ring tafiru nya kureng kam kula lebih sambian kula ni kemudian tafiru ni ka abid beda ibejik ni kula apulan cuma kita apulan tahun atau tahunan pada tafiru na pada macam aja na pada ke ngoreng tak bar jaja mun kula kemudian ring tafiru bulan muan dengan ring Arab kan tadi kula ngucap iya tak lemah dum pentong segai temak kering ngapong kula ku mun ngonceng kula boleh conceng dinar gak deh mun lamba kak pada malam Jumat ke kufuran kak pada malam Selasa nyalas makin dimma bedring nyalas ke kufuran napa boleh malam Jumat malam Selasa kalau kuna telasan si dari pantai Somalang Timur nyalas ke Nyiroro Kidul Allah ka pantar ke kufuran setengah jam maleng-leng ke kufuran kalau gede juga beda ke timur apa bu kufuran nambu elang jong lo kufuran kan 3 tahun tak yentar makanya kula setiap pengajian nggak beda mun sampian andi kufuran tak itaren-tare kufuran ring tuana terus tak elangah gempang carana bu kebele cek Paulo de Paulo Timur kufuran bu ini Paulo Timur lah tak kira elang keng muni Paulo de jeme kedok patok nganto mun tak itaren-tare cari putrana insyaallah kau lebih ajunan pansep pada itu aki amin mun itu aki pasti selamat amin nomor 4 manusia ni kegolongan masuk ke surga sepertama beda alam maring sepo bini tabung ni sepo bini saya kabar loh karo bucil karena bejik ni selama 5 bulan nginum dari naring sepo bini makanya orang ngandung ni kata head karena ikakan di anak sebeda ilim tabuk lebet bucil makanya bejik ni kesebar lo karo bucil ke alam dunya saya kabar lo karo pese huluban sambian ada boleh makanya kilak kula malam siang pese to saya pikir mate ada boleh saya kabar lo karo kenceran alhamdulillah untungnya almarhumah Ibu Sada binti Marzuki sareng Bapak Hanan sareng Ibu Salama Akademi Kenceran makin insyaallah selamat Allahumma semoga sehadir pada Akademi Kenceran pada iya holen maklek kau leben ajunan pada detik orang pecah amin Allahumma sekak dintoh si bisa pada Pak korang ben lebih nanya on support korang cek pada nebentang bini kakek kapan para turun nak korang pengajian maksudnya pengajian ini ada seorang mayu patut buka ni kawan begini lontok kan ibu tak mana saja nyon seborah takut beda bahasa yang ke menyinggung yang ke masake yang ke tak perjuga seborah kiri tikal hudma sofa wadak makadar bak cuba engbuang kusba kusapon dut kengak iki pur sempak roh manus sengalle ni ka alam ben kabutuh tak pada sini kebuki dia mun tanya aki apa kau jang lek bedempak ka 4 alam setiap ngale alam kabutuh tak pada gua bu pai kengak sini ben deki apa kau jang lek tahu kau jang palang bupati raja kok haji tak bahagilah oni kabak cubang buang kusba kusapon cacing ngantuk kemen lagi deki pertama alam tabung yang sepobi nomor 2 alam tun nomor 3 alam bar nomor 4 alam akhir 4 alam ni kakabutuhan na tak padoh maka pasera orang terus cambuh Tadi masuk kapi. Pada masuk kapi gula turun apa sah? Ni tokang si detong deh. Dapat gue jenengakan dari. Sekadin toh si saya pada pak. Kurang lebih nanya unsur borak. Setelah batas epon. Mana bi benar asli fadl dari Allah. Mana bi salah asli omber dari kain dengan kebutuhan pribadi Muhammad Khalil Yasin. Nyun sabora ben nyun pelersaki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil ma talawna wa ma qara'na min al-Qur'an al-azim wa ma hallalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna hadiyatan wa wasilatan wa barakatan shamilah li hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' arwahi abaina wa ummatina wa ila jami' arwahi man ijtama'na bi sababihim wa khususan ila hadrati ruhab Sada binti Marzuki Salatin bin Abbas Masir bin Husain Marsaid binti Amsidin Haji Sukarwi bin Taram Diko Komario bin Leha
Selama binti Salatin, Atiyah binti Salatin, Misli bin Salatin, Sa'diyah binti Salatin, wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa ila jami'i man intasaba ilaihim indal qubur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ujurahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran waj'al thawaba ma qara'na wa ma talawna shikakan lahum minan niran wa atqan lahum minan niran wa hijaban lahum minan niran wa sitran lahum minan niran wa najatan lahum minan niran wa salaman lahum minan niran birahmatika ya arhamar rahimin. Waj'alna wa jami'al hadirin min ahli salama fid dunya wal akhirah. Allahumma arhamna wa jami'al hadirin idza sirna wa saru min ahli al-qubur waj'alna min ahli salamah wa adkhilna al-jannata ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu man yanziluha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna Ahmad al-Mus Sayyidil Mur wa ala ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bila ada kaca pecah jangan disimpan di lemari besi. Bila ada kata-kata yang salah jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Buah durian, buah kedongdong. Cukup sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.